Pögini tisike yon la gasu samlita tarin pögaluni don gyada sumsogu pendudunbe tsenish tuda chiluni don jungni daugube tse jungni salakbe pögini ti sangyulere ngozu shuguyin Jino khoskemge chomochoki khasang samingmani gyaga gyasa dili Ramakrishna chezoso Swami Vivekanand tungne lo gyada ngabju khobe tujen dada zamlin chulu rimeki chemtin ta shidil henzo unje zedo henzo ter konsho ushu to hindu ta kache jiu bae Jain nangpa yishu parsi sikh so chulu cheka ki lache nambe lenshu na yobredo shidil henzo nguisu unzu manang konter konsho ta Ramakrishna chezo ki chikep zunzin sheba cho namye ne temten shi unje zedo shidil henzo ter konsho ki gyaga ki lungbate chulu dami mangbushi tumbuche ne neshinbe bezun ki lungbashi chayobata chulu pinzun chambuta tumbu yongwar melam chikbu gyabne yongye mebre chezan sangme te tola nguis chale nangyu keji yinbe kalopebdo But all this country, I think, really a country where all major world traditions live together. Therefore, India's constitution is also based on secularism. So you are president of that big nation. Fourth president. So, firstly, my expectation, and also the doctor always is showing interest in compassion. Because of that, my friend scientist, he also uses sometimes ask some questions, some of the Buddhist texts which mention about practice of compassion and certain sort of the method, technique, how to promote these things. Isn't it? Maybe this is real secrecy, or maybe not like that. So I really love him, respect him. Konshoki Ramakrishna chezo ngoine mixe sheyun lobse tola cheje chembusha toba chungyobater ngajwe tade maungpar mudune gyungkyong yongwata te tola sangje ki lobse tundap chedo chulu rime tone nyamship nang toba chungze pendo chembo yongyu yinbe kalobyan pepdo Zego Jave Gyagaki Sinzi Surpa Abdul Kalam Choki Yang Konshoki Chizo Chamtunda Chamze Shidi Trindapsu Sane Kansar Shabki Jate Kaloblan Tuen Zeshimbe Zejela Ngaju Yang Zedo. Churi Kalon Pema Chhinjor Cho Mahbudi Sobe Kudi Nangbe Geji Nangbe Tudenche Kunduen Du Denshudar Chinda Gube Tse Shinin Zego Lenshu Ta Sungshe Nangdo Tene Tse Nganin Ladakh Pyokim Lobde Gele Lobdu Namla Kasha Ki Taru Sumbuta Shiyun Lobjong Yarab Sangje Yumir Tulam Jino Khoskem Gwe Chomochoge Nyaja Kuite Zebe Kalob Tantene Seshe Soki Kola Sungshe Nangdo Tene Lobde Menkhanta Lole Zinda Kimsan Jela Sego Yang Nangdo Tse Tukinin Ladakh Hemis Gombata Tiksi Gomba Shibe Se Podang So Gomba Kala Nesik Ta Laji Lekung Ta Kyapkong Kala Yang Sego Nangdo Sigo Dubzam Tuden Kalun Sirimonju Chotan Lento Sane Mimang Namla Kasha Ki Tarup Sumta Yumir Tulam Jinor Konskemgwe Chomochoki Nyecha Kuiter Zebe Kalop Tanteve Seshe Ta Penang Ki Zara Nedang Ta Kasha Kapchushibe Debe Lojikina Ledun Keje Kang Ta Kang Drup Tuba Chungwa Soki Korla Sungshe Nangdo Tene Mangso Ki Tiwar Lendevyang Nangdo Kalun Cho Tse Duni Ladasu Nanguka Drupne Shuga Tu Pepjo Nayebre Yang teni pyoge siju nyamship kane sara pyoge tolop kando Taiwan ta pyoge pugre tang donglen shebe joshi tola doleng tsondu she kodi nado. Joshi tola sungshen nangken Taiwan gyayong torim lobdane gegen chemuta lobdu nije. Te tola chidi kuyuk tsembe pyoge kuyuk kechenbu yinbe tola sungshen nado. Doleng unje zegor chidi kalun digi choyan chota wedu tang leje demgul lengang ke tsozo jambe chosan la nine sungshen nado. Rati tanda sondu tina tanda kamyonanya yorwal tuzu tanda ti penye tanda ti Taiwan ti gyayung tanda turim laptane tanda gigan chemu ta tanda Kurang PhD luptu ni pena zon dene yan luptu chik tanda Kurang ti petu yomare zo ti tanda sondu ti ningdu kare ta ningdu rati chushi zo rati tanda ti Taiwan da pe tami ti nedan dabra cha yorwal ti indu nganzu chone nedan dabu dozu le kareta chik dongleng sura kindes je tug re mareta di judu zo ra ti chumbre tende tanda unji kareta
Kalop Nanye, Tanda Chiti, Tanda Kalon, the Kongu Tigi, Choyan Lag, DJ, the Tanda Sundu Nal, Tazo, Shunye, Tuzu, Manzu, Shunship, Saba, Tawa, Tanda Nye, Ring, Tanda Jangda, Nanya, Tuzu, Konambusure. Then the Kalop Nanye, Shanda, Chiti, the Kuyugi, Sembe, Genzin, Tanda Tenzin, Hublata, then Yanti, Sundu Tsogyun. Nanya to Chiti, the Ganzu, the Siju Yamshi Kangi, the Leji, the Yamshi will gamble to Suta, Kong Genzin Shumbu, Kong Losan Lata, Genzin Shumbu Nivet and Kong Pakasering number. Sangu Lenim Shisa, Lincoln Station de Pekinity, Sangu Lesson, Namasanga to Lenim Siwatoche, Shamlan Namshing when the time, Menzikange, Sang Kilot Siruna. Pegelo Yidon Chege Sumsogu, Rabjin Chubdin Ramni Chudula, Punda Dumba, Tse Nishu Sabdin, Resa Purbu, Redo Dagar Geltan, Chinda Gube, Tse Joksum, Chungtra Melon, Ngado Chaksu Dumba Ne, Seja Sangwe, Lasol Da, Lungda Tarju Zukba, Rabdu Chungwa, Jinsek Da, Wangkurwa, Kilkor Shengba, Laganda Chodin Shengba, Genja Nyoba, Songle Sarzu, Shingle Sabun Deba, Kangba Powa, Teshin Kangba Nyamsu Chebar Sangwatang, Lagbardu, Gendumba Nam, Chojo Gele, Duber Samain. Yang dinin dubjo yang kelwe mixel ke sangwa che yang go lota tayo ni ke lasa imbe lamdo che wata lota langda lu ki du shi shesa imbe lamdo chung dinin nga do chakso nga ba ne yingyap chakso tangbe bar sege sada simhu chang ne lo e choksu gyube chode shel chode ledun nam go chu mirung wengyan chode ledun nam ngebar do dub go se de doktab su pa gi digbe go shik so wata de la melong ta de lingu tine simhu gyowe Shoder Charwe de Neba Shiver Chigio. Yan Tinin Pagi Namgo Kelwe, Pamotolin Mirungwe, Zamanango, Tujiche. Pegelo Nidon Chige Sumsugo, Rabjin Chubin, Ramne Chudu Loy, Punda Dumba, Se Nishusabge, Resa Pasang, Redo Dagarkagda, Chinda Gube, Se Chushi, Chungtra Sachu, Secha Sangya, Dinin Gezi Yengonda, Sege Sada, Gigan Sharwe, Kelche Ledun Gozo Mirungwe, Isabnango. Yang dinin biti ya gyuwe neba mesa ya gyutang shakja cheju mirungwe zamanango. Shen dinin turgi namgo kelwe pumbu tujula ke mirungwe tunanango. Tujiche.